Obahi bebre ano poku are no mawa no asante kotoko no no Francis was 17 no now. Francis was 17 na no mo nyina baba aya de do do na aya Santre to so na me kan wa se no oba pa apia se wa aya aja se ya o no kan ni ana woni na busia o ma me ni nua no ne ma nyina apia ba fe Ababa apia se wa fi pese ti aya ya tumani ba ana ba fu a woni na ba bi ko e ba ni ko wono no ya mo nyina pa ba mo nyina pa ba sabodo wodo apopo do ya nana akoma kraku ba panyini mo nyina di santre nim fe ma na ye kama ama na ye akono anu ti santra achi ani nyina tentini ni nyina ayo ba pa akua sawa no ho donti na omunam e mo nyina akwa ba mo nyina akwa ba ka se ya o e yire ba pa akua sewa sabe afi no ni le busi ma eno ma no akua pepe ma me kafra boko oya tuani ba pese ti ba ya nti
aye Sunyan Blekum Kosign number 1 branch. Omuto san tripefefe ebeti ono obusuanfo. Amamle ne amane kwaso. Aye chairman panyin mafo. Ene nabusua. Ene doma fo mba nyina se omuno na ekọ na eba. Omo ba ya ene sika 200 Ghana cedi. Yabama aye abusua. Ofrimu nana Yimawre Ababio Toasehene. Enu nuama mo ne abusua nyina. Senia aye Sunyan go so Kosign number 1 branch ekasa ekire abusua ino no ya genti ya das mesra mo abusua no ya no si ya na bia to aso na maba abedan panifo no ase na na sika ho de yie pa mesra mo a ntetem so a estate cafe club ana samre moto sante pepe Mr. Francis was say ono na titi mabom bibia mo titi mo pom bibia o no o papa ni pom ana da pom yi mamu nyina akwa ba samudo odo abebo odo amna ye fe ba bi o tie bia mesro be na aginchie na enhye fe yo nana yim are e pa cho atiame ento tiame ansana atonana nana e to asese oso ba ya nana 2 million obi mienu nana je never to of apata obaje timadana se Mr. Jekum Namishra. Yo nana Yimawre be pacho ento tiame nana ensi so antimata be pacho kwa so family wa ha woni wo Yo saso ana na say papa ni ko da foi eye na yere na say aya o mame abusua ana na yere abusua o maka bo papa sa na say o pa ti no papa ni ko pa ni da say ya sa o pa ti ya abusua
kɛseɛ paa ɛyɛ ntwafoɔ ɛhene nana ɔsɛe ɔnsa ɔtɔ so mmiɛnsa ɔne ne mpanimfoɔ dua fɛfɛɛfɛ nana yim awe Ababio wuti ɛna ɔmo nam bɛsrɛ mu a nana kyerɛ me sɛ ɔteme nka ma ɛyɛ nana yim awe Ababio sɛ saa mmerɛ deɛ nana agɔgɔhene adu ha san sɛ ɔbrɛmpɔ tu obi a na ɔno mu ɛna aba ha nti nana pɛɔ ɛmo akɔba nansɛ wo nsu bafo pɛɔ ɛmo akɔba nana bɔbɔ ni sɛ na mu no nana bɔbɔ ɔdɛfo bɔbɔ
Yimawre Ababio Akaba aya eniti sabre regional commander ana nakose no no ojiga sanse aya regional commander na tuno ebema aya nana Yimawre Ababio Akaba yo aya kukuare sabre omuso abatia fefe
ebe mo ya ko percent ya ma tell share so kanyi ani obusani nyina na ma sira esu so na ka unia na na percent ya ne ani obusani ya jonti ya dance sa so ana cheto hello sabre ya na dance atela na na da ne so apa ehire na next o to wodru na ajame mo ne no na ma ya sabi apu ehire Yo, na chame so ni kasa kakra. Obetie amana to you say. Aya prestige capital and kasa. Prestige capital e ba ya. Ayo go for Semo why. Ababio 500 Ghana cities can of 5 million. Nana Toasehene message so nanka pen for ya jase atase bibia kama na chama sana atie enono mase wasena fo mu no tira mo kwatia no sa so na Nana Yimawre Ababio asafui abaya 100 Ghana cities can 1 million. Nana majority matase sana atie enono church of Christ Abasakia 100 Ghana cities can 1 million. Police commander and like I say, what they wear a police for now so a Santa Memoria. Nana Oma umpani for Ecoseno. The binti Papa and Mama, do not know could be a penny for our half. Baya 500 Ghana cities, this kind of 5 million. Police commander, Penny Okasa, Yadinti, Yadas, Saso and Akaya, divisional police commander, Anopa, any of you now, and then a bomb by Akaya, divisional police commander, and then in Crown and Penny for, and then I DCP to Copna, and like I say, and then in Crown and Penny for now, and by 500 Ghana cities, kind of 5 million, and it is Ashanti regional police commander, and our Okum police commander, and carry Omkalina Bomwa, 1,500 Ghana city, Yajeti, Dadasi. Mawetie, Amana to Nana Yim. Ire,
Ababio, Nana Toasehene, Na Masra Makasa Kakra, Yara Francis, Francois Baby Obia, Mawaso Ebraha, Wadofono Pada Tasha Waya Pada So Estate, Faith Club, Faith, and Mama Mamma Katina Wampa. Yeah, yeah, Francis, let's get to the Yapomu. As a member, I watch the Yawaha. Nana Ananta Kumpaseta and Tahine. On also any penny for the Bush of Penny Furia, ever Mauyako, Shade. The Santino, I Pasetia, and Antahine, Pasetia, and Tabus of Penny, and so about Papa so for me. And also about Papa, when you have that money pong, and a Dapo and Sika say, I share a hold a phone, I can say. Omobaya, would take one mountain by a Susana Canana, and it was and that's a 1,000 Ghana cedi. This cannot pass. About Grafo, and I say one powerful bracket to Nebusia. But now, Papa, or 2 for Krakuhine, Nana Bafo. Sir, and on your bedman, on your binding pong, and so Pracope, a year, Nana, Baku Atapra, and the contain on your bar, and this about Granny. Nameka, Sasubi. Sese dia na asante na da woma one na kufado o mate ya afiri woni ba ho sese komase ane mampo ye jira brane ye yesu na bida konfo na no konfo after ya de yewa na atanta edina etoso na ya wa ha na Toasehene aka ye audit committee on the chairman Nana no money diemu de woni monti o modena ba som se on the school nano afena na kontabu ha yakuta ya 7,000 cedis nana fa entisa ne pata na ya san ayan kai ba ka kire akama mai nyina se de school no ya dia ti do pese afuna university bia no na we ka ho ti no bia esese ya ka ema ni timu no obaboa amana koso nana no ya damos Super Wadano, or no so no Modia. Yeah, Ababrani, the Pacho for the family. I am Lucicasa. What does a Roman fire buyer? Young Sao, 400 Ghana cedis a year, 4 million. Jane, on your Bushia, Mofanka, and Konamu, Yabadi, Yadas. Company. Kind of now company Crokumasi no more. Omno na hwibom ekoba. Company ebaya NSK 1,000 Ghana cedis cannot 10 million. Nana, and call you home. Let's know the Twitter offer a candy. Yadi dance pure. Na me and so we actually for Masamo, Muni Papechi,
na munkoda umas yo nana chame masro esi so na to nana Yimawre Ababio oyin kase ni wo fani pon na fani ni abri yi pa nana adama ebra wo fa firi mu no osuma emeye kose nana amanche ahene bibinti asanka no ntimi ama otu na de hye be edu amana besi wonan nana omba ya amamle ne amane ekwaso eye snap na da kobanti betre ho eye pantu asi chiame so na de chia de abompa ye eno achi nana so awie no wie ene sikai 200 Ghana cedi kiska no 2 million na chiame meso isu so na to nana Yimawre Ababio ya dienti ya dance senia nana amanchia anyene ekasa che no na me onhira obi bia Ghana cedi kiska no 7 million senia mame woni ni ma ne na busue ekasa che no ma dienti pio na me onhira mo ensi obapa akuase wa so yo wasanti ato achi na trade sumpa ahene aya nana trade hini nsi anamu ana bia omama nana Yimawre Ababio yakọ ọ̀nà ní pẹ́ni. Vice chairman, lawyer Asumi, and Reverend Apple. Omo anampanifo, eyi omo a ombosi aya ebroko ni nyina nai. Omo baya 1000 Ghana cedis kana 10 million. Nana wada mo esu so de ka buso nyina senia aya atwoma Ruaban ekasa akire no ya genti ya dance. $50 million, $5,000 Ghana cedis.
pata bi fɔ ɔbɛ di eti adaase sɛdeɛ ɔbɔ ɛsɛ ɛyɛ bi baako to da wɔn anim ebi wɔ ada wɔn ato ɛnu wɔn mu a ɛnyɛ sɛ wɔn paati na lɔn dɛm adaase eti ɔbɛ di eti adaase daase ɛmu ee nana yi awo abɛ bi otu ɔsɛ yɛn nana awo ne nkɔli fɔ.
Obahi bebre na no poku are no ma wa no asante kotoko no no